Min 165 miljun euro, il-Gvern diġà ħallas il-BWSC 152 miljun euro. Il-Ministru Tonio Fenek ikkonferma din iċ-ċifra fil-Parlament meta kienet iwieġeb għal mistoqsija parlamentari tad-Deputat Laburista Evaris Bartolo. Bil-kuntratt kollu, il-Gvern jonqsu jħallas biss lill-BWSC 13 miljun euro, VAT mhux inkluż. Il-Gvern ħallas kważi l-flus kollha lill-BWSC minkejja ma laħaq ebda ftehim għal manutenzjoni tal-estensjoni. Fil-5 ta' Ottubru li għadda fil-Parlament intqal li Malta għadha qed tevalwa diversi proposti mill-kuntrattur u l-fabbrikant oriġinali tal-apparat. Wara għandu jitressaq rapport formali lid-Dipartiment tal-Kuntratti. Minkejja li diġà ħallas mad-90% tal-pagament dovut lill-kumpanija BWSC, il-Gvern m'għandux lanqas ftehim dwar kif se jiġi esportat l-iskart tossiku li joħroġ mill-power station li se taħdem bil-heavy fuel oil. Intant fuq mistoqsija parlamentari tad deputat Laburista Mary Louise Colejro Preka, il-Ministru Tonio Fenek qal li fil-25 ta' Awwissu kien irrapportat nieqes kejbil b'valur ta' 36,000 euro mis-sit tal-power station il-ġdida f'Dellimara. Il-kejbil li kien f'maħżen fejn qed jinżamm l-apparat kollu kien proprjetà tal-kuntrattur. Il-Pulizija ġiet mitluba tinvestiga dan lejbin.